turagushima Mana sandi ko mwanya mwiza duhaye gitaramo cye bugufi tago dukwiriye nta nubo dushoboye guhagarara hano niwe wabishatse niwe wabigenye turagushimiye niwe uzuvuga abantu bakumva tugahinduka ijambo rikagera mu bugingo bwacu kaduhindura tukumva Imana. Asifiwe Yesu, asifiwe Mwokozi wa milele, asifiwe Mwenyezi Mungu wa zamani zote. Turahamagara Imana turinginga Yesu kuza waraje ariko kandi uje imbere y'ibi bintu bije imbere ari uvuga ari uganiza abantu mitima yacu kanguke yumve utagendera imitima ntago twokumva nta nuwo twohera kugira ngo tubashe gufata umwanzuro duhinduke. Turasaba Yesu, turasaba Imana asifiwe, turasaba Imana kutugira neza, turasaba Imana kudutabara kudusura mu izina rya Yesu, amen amen. Dushinye Imana itugiriye neza kaduheza umugoroba mwiza, Imana ishimwe, amen. Icyubahiro ni cy'Imana kuko niyo yabikoze. Twishimiye kubana n'ababyeyi batuzara kuba nabo bageze hano, turashinye Imana, amen. Twishimiye kubona umuvandimwe n'indata mpundi nshuti yanje twarabanye cyane, sinarinzi kuri buza ariko bibaye byiza kuje kugira ngo duterane tubane mu gitaramo. Yesu aguguriye neza kandi agweze umugisha, amen. Kandi dutanga pole ku bantu bagiye babura babo iyi minsi, abantu ko baratabaruka cyane ariko Imana ishimwe ikomeje gukomeza abantu, amen. Kandi abahuye n'ibyo zago famiye tubatandukanye ko abantu baravukana ari abantu benshi, Imana ibakomeze kandi komeze mwihangana. Sema haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo twihute kuko abandi bagaragu b'Imana bari inyuma nabo tuze gutegera icyo Imana yabahaye kugira ngo bakiduhe. Dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 26 umurongo wa 31. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 26 umurongo wa 31. Bibiri iravuze ngo maze Yesu arababwira ati mwebwe mwese iri joro ibyanje birabahemuza kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri umukumbi w'intama usandare, ariko nimara kuzugwa nzabanziza kujigariraye. Maze Petero aramusubiza ati nubwo bose ibyawe biri bagushinjeho ntago bizangusha. Nimuvuge ngo amen. 34. Bibiri iravuze ngo Yesu aramubwira ati ndakubwira yuko muri iri joro inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. 35. Petero aramubwira ati naho zatuma mpfana nawe nabwo sindi bukwihakane na hato. N'abandi bigishwa bose bavuga bucyo, nivuge ngo amen. Tugiye kuvuga ijambo rivuga ngo turavuga amazina abiri kandi y'umuntu umwe, nivuge amen. Amazina abiri y'umuntu umwe ariko ayo mazina abiri agereranya cyangwa yerekana abakristo batuye mu rusengero, nivuge ngo amen. Ayo mazina abiri y'umuntu umwe atwereka abakristo batuye mu rusengero, yaba abashumba yaba abapotere yaba abandi batuye mu rusengero. Buri zina rifite ba nyiraryo n'irindi rikagira ba nyiraryo. Nimuvuge ngo konte esonke ni venshi konte prodeni, vuge ngo amen. Buri zina rifite ba nyiraryo abakristo batuye mu ikanisa, buri irindi naryo kagira abandi bari aha ngaha.
Sema haleluya. Aya magambo ni Yesu wayabwiye abigishwa biwe. Amen. Iki gihe Yesu yari yenda kuja kubabazwa, bagiye kuja kumufata kumugirira nabi, kuko ariko byanditswe ko bigomba kugenda gutyo. Nivuge ngo amen. Iki gihe abwira abigishwa biwe, arababwira ngo ibyanje uyu munsi biraje kubahemuza kandi mwese. Nivuge ngo amen. Petero, sema haleluya. Petero, iryo ni izina rya mbere. Irya kabiri ni Simoni. Aho kamanze ariho nja mwanya mutoye muri kwinjira muri iri jambo tumaze gusoma. Nivuge ngo amen. Kubera yuko Petero ahantu niwe wagirana ikiganiro na Yesu. Petero agira amazina abiri. Izina rya mbere ryitwa Simoni. Simoni ni izina abavyeyi bamwise. Nivuga ngo amen. Naho Petero ni izina Yesu wenyine yamwise, ariko ririmo ubuhanuzi. Mvuge ngo sema haleluya. Ariko iri zina Petero ririmo ubuhanuzi. Izina rya Simoni ni izina abavyeyi bamwise, kuko nawe abavyeyi uzuvuka abavyeyi bakakwita izina. Izina rya Simoni rifite ibisobanuro yuko abantu bagiye bariganira baravuga ngo rya Simoni risobanura urubingo, risobanura umuntu. Nivuge ngo amen. Umuntu ufite umutima woroshe. Mu yandi magambo, umukristo utuye mu rusengero ariko wakiriye Yesu ariko gukora n'ibyaha, wamenye amakuru ya Yesu akayizera akayumva, ariko ugifite ibintu bimwe agikora ataratungana neza. Sema amen. Iri zina rya Simoni asifiwe Yesu. Nivuge ngo amen. Iri zina rya Simoni rifite igisobanuro yuko ari umukristo wabaye mu rusengero ariko wamenye amakuru ya Yesu akayizera, ariko ukiba mu byaha utarakiranuka neza, utarakizwa mu yandi magambo neza. Izina rimwe rya Simoni ryiswe n'abandi. Ni bande bari mwisi? Imana ishimwe. Nivuge ngo asifiwe Yesu. Kesome tonge se zageze gutewa baguruka. Tumaze kumva Yesu neza. Nimuzamure cyubahiro. Asifiwe. Muzamure cyubahiro. Nimuvuge ngo kendo muvuge ngo amen. Eka mwihangane cyanga. Twozamure cyubahiro. Iki gihari tuzamure cyubahiro. Akise no gutanga. Mwagoroye amaboko. Karabaye. Hari umuntu wawe yakwega inyuma ba? Nimugabarura amaboko mu izina rya Yesu. Vuga ngo haleluya. Iri zina rya Simoni risobanura mu buryo bw'ibisobanuro mu buryo bwa kiroho umukristo wa mu rusengero ariko utaramara ngo utarakijwe neza. Amen. Hari ibintu byaranga Simoni ataraba Petero. Amen. Ijambo cyamurangaga mu bigishwa ba Yesu. Niwe wa mbere wahubuka kurenza abandi bantu. Niwe wa mbere wahubukaga. Yesu yavuga akajambo gutyo kera aravuze ngo no. Vuga ngo amen. Igihe kimwe Yesu yigeze kwigisha koza abigishwa ibirenge, yamavuga ngo jewe no. Vuga ngo haleluya. Vuga ngo amen. Nubwo wose abandi jewe Simoni ntagure bunyoza. Yesu aramubwira ngo nitakoza papa ntawe tuzoduhuriye nawe, ayo makuru yamenye. Yamuvuga ngo ntawe tuzoduhuriye nawe, sawa nimba ruko takasapa asifiwe. Nimba ruko rero imva makuru rero uratangira ko kunoza amaboko, nurangiza ufata igishenga n'amazi ukube mu mutwe. Vuga ngo amen. Nurangiza unoze no mu mutwe. Ariko Petero akaki Simoni yari gitangaza cy'umugabo. Nivuga ngo haleluya. Ariko yari gitangaza cy'umugabo ba.
zoza ndirimba natuje ko bitaza bishobokera vuga haleluya we narumase mari gari yakoma ese pasomo kota asimori kala ndivai sungu tamboye icyo ni cyambere cyakabiri cyamurangaga Simoni ataraba Petero izina Yesu yamuhanuye ritarageraho vuga ngame yiyemezaga yaravuga ngo jewe bino ndabishoboye jewe bino Pastor Mata ndabishoboye urugero bivuga ngame urugero ni iri jambo twasomye iri jambo ryasomye ryavuze gute Yesu yaza babwira ko hano imbere ukuntu yaharangiza ko bamwe bizobakomerana nivuga amen nico gihe Petero yamubwiye ngo nubwo bano bose nabigishwa bagenzi baje bizobagusha jewe ntabwo ndi bugushwe n'ibyo Yesu aramubwira ngo inkoko itarabika gatatu wewe Petero wewe Simoni nzi urabamaze kunyihakana yamamubwira ivukundu Petero yamubwira twoza muri situbero yemwe nivuga ngame twoza muri situbero ivukundu Simoni yamubwira yaramubwiye ngo naho uzotuma wewe Yesu ugapfa naje turajana mumva neza turajana ngo te ya vuga ngaleluya mumva neza turajana yiyemeza ko adashoboye gukora muzamugendeye nivuga ngaleluya muzi ko muzamugendeye Yesu amaze kumufata umuje umwe yaraje yegera Simoni aramubwira ngo nawe ukuntu ndankurangiza nivuga ngame nawe ukuntu ndankurangiza uyu mugabo mwari mubana n'izina rya Yesu bigenze gute nawe ukuntu ndankureye ukuntu uzugenda uyu Yesu twafashe haleluya uyu Yesu twafashe muzamujana mu butayu muzamutaramana ibitaramo nivuga ngame muri abantu baguye abandi bantu bazavuga runaka uzuko twasenganye tukuzukuntu yakaza yereko yakaza avuga amakuru ya Yesu neza vuga ngame nawe abantu mwasenganye runaka nubwo mwamuna network yakatse ariko yasense yaragira network sema mina we nasema na kopa cheka sokondo Simoni naho Yesu wopfa turajana amarerero Petero yamubwira ngo wamuja ibintu uvuze uyu mugabo simuzi ntago muzi yigira imbere go amen ayiko yamakuru yigira imbere naho abandi bantu bamubwira Petero ati kurahakana kandi muko akatubona umeze nkawe kandi n'imvugo yawe ukuntu wawe uvuga wewe ukuntu nakubona uzuvuga neza kuravuga nka Yesu vuga ngabe neza uyu mugabo twafashe kuravuga nka wewe yarambwiye ngo yamatangira kwivuma Simoni Petero atangira kwivuma ako umutaza yivu ako muzi kwivuma ukuntu ari bibi yamatangira kwivuma no guhakana kweke se bamubwiye gusa rya jambo Yesu yamubwiye kuko yiyemeza ko adashoboye bari musohoreye inkoko yamubwira kuko uriko ya mbere ukuriko tik ya kabiri tik kwa kuriza sibika vuga ngame nawe ntibakera Petero aribuka gukorwa n'abaye sema amina bikorowe kuzamura papa vuga ngo haleluya amen shika motoko sobe asifu Petero yavuga ati yo ivukundu n'abaye kumbe ndukiza niyemeza ibintu ashoboye yango ko Yesu yambwiye dore rabisi birarangiye ngo ararira atangira kurira Simoni ararira abakristo bari mu rusengero bakiri ba Simoni
bazabiyemeza ibyo badashoboye. Jewe nzo wa president okorari montore mushigikire muzamubwira ngo intu za Yesu ni muri za guverinoma zino zo hanze. Ibintu za Yesu ni montore njewe bakuze ni montore mbe kondikiteri zobayobora kwiyemeza adashoboye zobayobora vuga ngame zobayobora bakina mama bene wacu babagore mu ntori nzobayobora kwiyemeza badashoboye zobayobora tikonda bricando mezavi hasifiwe zobayobora mundebe hano zobayobora kwiyemeza udashoboye ba Simoni batuye mu kanisa. Kandi kizokuranga ko wabigiyeho utabishoboye umunsi kutizoyobora abakorari bose bazakwinubwa bazabasiba buri gihe. Tubifitiye amavuta tubifitiye amavuta Yesu tiye gusigiye muvuge ngo amen. Tubifitiye amavuta asaba Bwana shapa asifiwe. Ba Simoni azaza kavuga ngo naje nimusengere ku burevera musengere ku burevera naje nyobore maze imisi kanisa je unatangije mitonde mukute ngo usengera abandi mukasiga mwebwe kwiyemeze. Ba Simoni aziyemeze izodashoboye mitonde musengere naje upasteri asifiwe ku pasteri naje nzozobora naje abakristo ngire naje abantu nyobora ndiyo kabisa vuga ngame turanga kugora wa Yesu tum akomisa mono gaje Simoni azayemeza izadashoboye mu rusengero. Ikindi kintu cya gatatu vuga ngame Simoni ataraba Petero yarahubukaga cyane bavuga gutya kera akabara simsi nivuga amen. Igihe Yesu abatamzi bakuru bazagwa n'igitero cyitwa Yuda amen. Igitero cyakizanywe na Yuda umugambaniye Yesu cyageze kuri Yesu. Yuda yababwiye ngo mwego umuntu usa muri bubone ndi busome uwo nguwo ari wo muzofata umukati amen. Bahagere bafata Yesu amare kufata Yesu kumbe Simoni yari afite akantu hano mu mfuko akanefu bivuga ngame bamufata ku Yesu yamakubita umugaragu w'umutanzi ugutwi abaraguciye paf Yesu ugize gute Petero Simoni we ubaye gute jewe imvijambo yamugera ikomeye vuga ngame yaramubwiye amakuru ya mbere fata ukanefu gasubize mugubati iriya wagakuye icyaka mbere umenye yuko umuntu twari gota nizo mwicyo kimukumvishije umuntu twari gota nizogira gute nizamwishe
ni bande baza bitwaza utunefu hano mu muhanda kugira ngo abashobora tuba gufata muzamure tubarebe baza bitwaza utunefu imana yako imana itakurinze n'icyo gukoraho imana itakurinze n'icyo gukoraho tubisoma biriya twumva ijambo ry'Imana umurokoreza yitwaza kanefu ngo niho babandi batagufata kanefu uzogira gute kama kagusogota mu mbavu urahwereye ni ijambo Yesu yavuze asifiwe ni ijambo Yesu yavuze Yesu yabwiye Simoni ataraba Petero yarahubukaga kera iwe uvuge ngame umukristo kiri Simoni niyo wa mbere z'ugwana wa mbere tawuze umutunga urutoki amen tawuze umutunga urutoki jewe umwana warunaka watwara muranzi ndagukubita ingumi uyu munsi ndakwereka wewe uranzi wowe kamere yiwe ibigisha ibikimeze gute ibigisha isi mwoza mu nama gutya ya paruwasi akaba ari ukubita wa mbere gwana wa mbere aha turacyatinyura Imana aha twamenyereye ibintu zose twayifashe wo kubitana ingumi Simoni kugwana biroshe cyane ese uri sekreteri nivuge ngame musevuga ngame kangaruke nimba ari ikintu abakorari bagiraga sinzi n'abantu babarimo no kubesha ukiri Simoni uri kondigitere Simoni cyangwa perezida Simoni wo gwana muri korari Samararush tip reka tuvuge Petero izina Petero ni iki mu Kristo ano umuntu umeze gutana mu paruwasi asifiwe izina Petero Yesu yamwiseye nirisobanura iki bimeze bite nivuge ngamen Yesu yabonye Petero baramwise izina ryiwe kandi ari izina rifite ibisobanuro byinshi amuhindura Petero risobanura ngo nibuye risobanura ngo Petero nivuge ngamen nibuye ni umuntu wubatse kuri Yesu ariwe buye rizima ni umuntu wubatse kuri Yesu ariwe buye vuga ngamen amwita Petero amare kumwita Petero nivuge ngamen umwuka wera muzamo amare kumuzamo abambanywa na Yesu ku musaraba itandukaniro rero rya Simoni n'indi ni hehe mu rusengero umukristo umeze nka Simoni n'umukristo umeze nka Petero nivuga amen umukristo umeze nka Petero tiyogwana vuga ngamen taza sambana tiyo sambana ntanubwo yoroga tiyoja mu bucafu bwo kuroga abantu ngasaroga abantu nijoro azagenda ayebaye nijoro mu mihana y'abandi vuga ngarushye asifiwe Petero tamanyanga yokora ntabwo yokwiba vuga ngame tiyobeshaga Imana yavuze itavuze oya kubera yuko yakiriwe mwuka wera nivuga ngame ijambo cya kabiri arabambwe ku musaraba hagira umuntu abantu babiri bazano mbereke gatoya je modega kandi ari wowe okay sawa muze hano umwafate gute nundi ngino mbere ngino hano hagira umuntu umwe yaze
bene ngufatana amaguru kamesa fata akwakira oya umureka fata amaguru wenyine wewe fata mikoro yafata igira hi tuti ikibazo nerambura amaboko nivuge ngame kumurandeba hano umukristo witwa Petero musengero yabambwe na Yesu nivuge ngame kandi mwuka wera muzamo nuko abameze tacaha nivuge ngame cyo mukura kuri ahantu murabona abantu kundu bandusha imbaraga tacaha cyo mukura ngara ngunamara cyo gukora hori icyakiza kikumuzamo kuko abambwe na Yesu vuge ngo mete koso vuga ngame kuko abambwe na Yesu yagira ngo gutya yagira ngo gende yakubita mwikona akagaruka nimude kure mude vuga ngame ngozamura isubahiro ngozamura Yesu cyubahiro tiwokora amanyanga tiworoga tiwoja mu byaha tiwobesha tiwokunda isubahiro tiwokunda isubahiro kukura bambwaye na Yesu abasura